Sebelah kita. Ji, nasi kita masukkan kau ada. Okey. Makan, insyaAllah. Ya. Saya dapatkan bantuan. Macam mana? Ya. Baik dia. Depan dulu Ni cik Nancy ambil ni nasi yang kita InsyaAllah. Alhamdulillah. 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 Nanti dulu, you nanti. Then like we entered residency and then now she's the head of the department. Iron maybe. But I think grit and intelligence counts too. She's a head of Ni ke depan, pintu depan. Sini Hamidah. Katakan Pak Hamidah. Beg, nasi beg dia dah. Ada beg ke? Ini aja ini. Okey. My bag. Duduk yang depan-depan dulu Hilap yang depan-depan sitting dulu.
لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. Your bag put inside, right? Okay, Syed. You sebelah kita. Lelaki sini. Kasut taruh kat luar. Kasut dia ada rak kasut taruh kat luar. Pompak. Oh, sembilan suku lah. Dekat Duha. Oh, dekat Duha ya. Apa yang bagus? Boleh kita apa diam-diam borak-borak yang lagi saya dah. Asal bawa apa ya? Bahawa Ibu waktu isyraq, terus kita sembahyang salat isyraq. And then will be common for Nabi after that to go back to his house. Nabi ada cara yang selalunya lepas sembahyang isyraq, bagi dia akan pulang ke rumah. And sometimes will ask the family members, is there any food with you? Kadang Nabi akan bertanya pada keluarga, ada tidak makanan bersama dengan anda? And if they say, yeah, we got food, then Nabi will eat and he will not be fasting that particular day. Kalau ada lah makanan, baginda akan makan dan tidak berpuasa pada ketika itu. But what happens if there's no food at home? Bagaimana pula kalau tidak ada makanan di rumah? Nabi is unlike many most men in the world. Nabi tak macam laki-laki di dunia ini. Kalau tak ada makanan, kita dah apa? Dah semua serana berbakul-bakul. When you come back, there's no food at home, we start cursing them. Nabi pula tidak demikian. He's a true gentleman. Nabi adalah gentleman yang betul-betul. He will say, it's okay, I will fast today and I will observe patient. Bagi dia akan bilang, tak apa, hari ini saya akan berpuasa dan saya akan bersabar. The best creation of Allah is like that. So, seorang hamba Allah yang paling disayang, ada dia sedemikian rupa. Kadang ada makanan, kadang tidak ada makanan. Sometimes there'll be food to eat, sometimes there's no food to eat. Kita kena bersyukur kerana kita lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We should be grateful and syukur. Our condition much better than the messenger of Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada tahun 9 lepas hijrah, tahun itu namanya tahun delegasi. The 9th year after hijrah, known as the year of the delegates, where they send their representatives to Madinah to acquire Islam. Mereka akan hantar wakil-wakil mereka untuk memeluk agama Islam. But prior to that, Nabi used to write letters to the kings of the world. Baginda sebelum itu akan tulis surat pada raja-raja dunia. Nabi will dictate the letter. Nabi akan suruh ditulislah. Nabi akan cakap, sahabat akan tulis, and the sahabat will write. Maklum Nabi tidak boleh menulis dan tidak boleh membaca. So Nabi, he cannot read letter stuff. When the letter has been written, the surat itu dah ditulis, baginda akan letak dia official stamp, menggunakan baginda punya cincin perak dan patunya adalah akik warna hitam yang diukir padanya Muhammad Rasulullah. Nabi, after the letter has been written, Nabi will officially stamp on the letter using the ring, the silver ring, and the stone is black akik. Inscribed on it Muhammad Rasulullah, like that. Yeah, so they will be used as an official stamp. That's why some kings of the world, when they got the letter, they send their people to learn Islam from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satulah raja-raja dunia, bila dah dapat surat undangan tu, mereka hantar wakil mereka ke Madinah untuk memeluk agama Islam. So Nabi was so busy on the 9th year after hijrah. Nabi sibuk sangat pada tahun 9 lepas hijrah, but it would then 10 year after hijrah. Tahun 10 lepas hijrah, baru Nabi dibenarkan untuk buat ibadat haji. Then only Nabi was allowed to do the haji.
But so far, you all must know how many times so far our Nabi performed Umrah. You get the right answer, I'll give you 2 tickets to Umrah, not now, 50 years down the road if you're still alive. Berapa kali Nabi dah buat Umrah selama ini? Dapat jawab yang betul, akan saya berikan anda 2 tiket pergi Umrah, bukan sekarang, 50 tahun akan datang Pak Haji. Nasib kalau anda masih hidup. Apa Haji? 4. Pak Haji said 4 times. Okay, let's break down. Kita pecahkan 4 kali itu. The first time, the 6th year after Hijrah, known as the Umrah of Hudaybiyah. Pertama kali adalah tahun 6 selepas Hijrah, namanya adalah Umrah Hudaybiyah. But they were refused entry, tapi mereka tidak dibenarkan masuk. Then they wrote the truce of Hudaybiyah, dan mereka pun menulis perjanjian damai Hudaybiyah. The Muslim kena balik ke Madinah Al-Munawwarah. The Muslim must go back to Madinah Al-Munawwarah. But the following year, 7 years after Hijrah, they can come back. Pada tahun berikutnya, tahun 7 lepas Hijrah, mereka boleh balik 100 at the time. 1,400 people wanted to do Umrah Hudaybiyah, and on the 6th year after Hijrah, the same people came. Amin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Azaimah maghfiratik wassalamat min kulli ismin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najat minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Nazir will give everybody a packet of biryani dum. Terima kasih Ustaz Arun. Minta maaf Ustaz Nazir. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan Tuan Haji Nazir, Allah selamatkan kamu. Dapat kopi free. Don't worry, it's not palm sugar. Palm sugar is good for the throat. Masya Allah, Alhamdulillah, Jazakallah. Harapkan belas ihsan dan simpati dan pembelayan kasih darimu, wahai Ilahi. Hidup ini bagaikan mati. Gunakanlah kami takwa dan iman agar jiwa terasa aman, mengharungi ranjau duri dan rintangan, membela agama yang kau amanatkan. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah kepada generasi muda kita agar berganding bahu dan menghilangkan sengketa, membawa kalimatmu ke puncak cemara. Ya Allah, selamatkanlah kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia dari nafsu serakah, musuh durjana. Gantikan setiap air mata dengan pahala dan setiap darah yang mengalir dengan syurga. Ya Allah, gagalkanlah kekejaman musuh durjana yang tidak berperangai seperti manusia. Selamatkanlah kaum muslimin dan muslimat yang teraniaya, dan mereka juga berhak hidup bahagia. Ya Allah, janganlah rintihan saudara-saudara kami dan tangisan anak kecil yang masih belum mengerti apakah masih ada mentari pagi atau mungkin bagi mereka esok tiada lagi. Akhir sekali, ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup atau yang telah wafat. Kami berharap kebajikan di dunia dan juga di akhirat, dan di hari kebangkitan kami mengharap syafaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jamaah can start packing insyaAllah. Selepas datang kita akan terus bergerak insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Tiga kopi. Okey kan? Okey kopi set. Masihlah Ustaz Nasir, awak ni insan terpilih ya. Masih Ustaz. Nanti jadi jutawan Beb. Amin. Min. Ustaz, jadi jutawan setengah jutaan Beb. Amin. Ustaz, hantar setengah anak suku pun jadi ya Ustaz. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak